О, тільки кинув, одразу був дзьобун на всплеск. Ой, як добре порезало, слухайте. Резануло добре гни. Твістер великий. Але не засеклася. Так, что нема рыбы, что ли? Что я не зрозумел. Ну нарешті, сябри, щупак взявся. Ай, і сишов. І сишов той щупак. Так, ще нечто есть. Уже боюсь щось тут розповідати, розказувати, покуль не достану. Ой. Зараз все доведаєтеся, все узнаєте, чому я вздихаю і чому я сказав нарешті перед тим щупаком. Ой, перед сходом того щупака. Ну что? О! А вот щупак. Вось щупак. Кастричницький сажалковий щупак. Ну, теперь уже можно сказать, нарешті атрымалася. Сябры, у мяне гэта быў 7-й дзяўбун. Уяўляеце сабе, што робіцца. Але я вырашыў, пакуліка не выцягну рыбу, не привітацца і відео не пачынаць. Бо было некае такое прачуванне, што буду расказваць тут, што я раблю, як раблю. А рыбы не будзе, і таму настрой будзе, ага, сапсаваны будзе настрой. До речі, усе папярэднія дзяўбуны у мяне адбываліся на гуму. На досыць вялікую гуму, тоўсты твістер, такі тусматы. Хаця я прыкладна аднолькава па часу кідаў і гуму, і воблеры. Але бачыце, на гуму у мяне былі удары, хапала нават адразу на ўсплёск, на паузе ў ступеньчатай праводцы, але нічога я не злаваў. А на воблер все ж таки 2 гаплікі і болей шансаў рыбу зачапіць. Так яно і атрымалася. Удар был дзяўбун, слухайте. Можна сказати, я рибу знайшов. Зновку по канавці. Рухаюся по ветру, по водойому, прикладно по канавці. Вона навіть проглядається, бо по її бровках, пірогах зовсім мелко. І бачно дно. А там, де криху темнейшая вода, значит там канавка. Дагэтуль я рыбалил вон у той части водоема, там все-таки глубжей. А тут зовсім вот мелко. Вон добре бачу дно, я не ведаю, тут меньше за метр. Давайте, сябры, я вам хутенько распавяду, што ў мяне тутака адбываецца. Як вы зразумелі, я ўжо перамясціўся з невялікай рэчкі на вадаём. Так бы мовіць, вырашыў, што пора ўжо адкрываць сажалкавы восеньскі шчупаковы сезон. Рыбалю на Капыльшчыне на адным з добра вядомых мне вадаёмаў. Па-ранейшаму у сваім самым малым чоўніку
Аднак у гэты раз ужо выкарыстоўваю электраматорчык. Усё ж таки зручнее, чым грэсці вёсламі. Ну, пакуль і ўсё, давайте працягваць рыбалоўлю. Так, працуе мой воблерок. О, так, мабыць, і шчупак буйнейшы. У мяне ў тым годзе самы буйны шчупак на гэтым вадаёме, на гэты воблер узяўся вось якраз. О, так добры шчупак, слухайце. Узяўся вось у гэтай кропцы. І вырашыў я і зараз сюды прыплысці і паспрабаваць тут у бераг пакідаць. Так, слухайце, ну пора ўжо яго браць у падхватнік. Ідзі ўжо ў падхватнік, шчупак. О, а добра як заглынуў. Не, ну, конечно, не такі вялікі, як быў у мяне летась. Але ўсё роўна добры шчупак. Фу. О, глядзіце, стаяў шчупак вось тут во, каля трысці под берегом. О, такі уже килограмма 1,5 шчупак. Фух. І воблер мой глибоко заглынув. Не ведаю, як я буду зараз його доставати один. Мені як дам ради. Уже, як той казав, не у перший раз. Але бо чому воблери і не люблю, що гэтыя тройные гаплики і рибу травмують, і самому дрэнна доставати. Ну нічого, нешта зробимо. Усё, шчупака з прынады зняў. Гэта ўсё той жа воблер Lucky John Antira 115, які плавае такой во цікавай расфарбоўцы з плямбамі. Можа, вы ўжо заўважылі, што у гэтага шчупака шчэлепы тырчаць. Во, яны ў яго падраныя, але я уважліва паглядзеў, і гэта не ад маёй прынады. Гэта у яго было ўжо раней, бо гэтыя шчэлепы ўжо нават крыху зажылі. І бачыце, ён, праўда, трохі гэты шчупак усё ж такі худы, але гэта сведчыць аб тым, што нават з такімі вось пашкоджаннямі рыба працягвае жыць. Ну што, адпускаю я гэтага шчупака. Хутчэй за ўсё, гэты шчупак ці сам сышоў, ці хтосьці яго адпусціў. О, все, добра поплыў шчупака. Ай, дзякуй. Ну во, крыху супакоіўся, падсілкаваўся, і рыбалоўля цікавая працягваецца. Гэтым разам, дарэчы, вырашыў больш часу надаць рыбалоўлі, без якіх-то вандровак працяглых, расповедаў, цікавостак, бо насамрэч ужо засумаваў, саскучыў, як у нас сказалі, па сапраўднай рыбалоўлі восеньскай на вадаёмах на спінінг. Дарэчы, я сказаў, што мінулай восенню я у той самай кропцы злавіў добрага шчупака, але зараз успомнілася, што сёння ж у мяне таксама там быў дзяўбун і быў сход. Праўда, на гуму. Магчыма, я змяніў прыманку і таго шчупака далавіў. Хаця, магчыма, ён там і не адзін. Вось у мяне такая скрыня для плыткаводдзя. Сабраў яе я даўно. Гадоў 6 ужо прайшло. Тады мы з Людай якраз у такіх
умовах ловили шупаков и адмыслова под невеликую глубину, меньше метра, я собрал вот такую скрыню с воблерами. Так, зараз паспрабую ще нешта іншае пакідаць на гэтай кропцы. Про удзільна хотел яшчэ некалькі слов сказать. Асноўны спінінг у мяне сёння такі ж, як і ў мінулы раз, калі я лавіў на рэчцы. Але там я рыбаліў на гуму, джигаваў. Дарэчы, вудзільна у першую чаргу для такой адмысловай ловлі і прадугледжана, бо завецца Lucky John Vanrex Jig 21. Але тэсціруючы яго, аказалася, што яно такое досыць універсальнае і з іншымі прынадамі таксама някепска працуе. Вецер хоць і невялікі сёння, але раз-пораз цярушыць дождж, і таму кидать приходится, что там, як быццам бы дзяўбун быў, і таму приходится кидать в основном у один бок, бо на спину кроплі трапляюць, і таму, калі паварочвацца насустрач ветру, то гэта вільгаць будзе трапляць на камеру, сапсуе гук, картинку. Адвярнуўся ад гэтай вятрыскі заімжэлай такой. Дарэчы, можна сказаць, што надвор'е такое шупаковае, але ж вядома, што іншыя варункі уплываюць тут на актыўнасць драпежніка. Гэта можа быць і ціск, і ветер. Дарэчы, ветер добры, паўднёва-заходні. О, слухайце, журавель нейкі самотны. Самотны жораў. А я уже лічыў, што яны праляцелі ўсе. Кажуць, калі да пакроваў журавы уляцяць у вырай, то зіма будзе холодная. І вось якраз я меркаваў, што уляцелі, але бачыце, адзін самотны застаўся. Цікава. А яшчэ мне здаецца, што можа уплываць на настрой шчупака, гэта ўзровень вады. Вось бачыце, цыбуры так дзіўна тырчаць, трысняговыя цыбуры, а гэта значыць, вот настолькі упала вода. То бок яны былі под водой, а цяпер звонку тырчаць. Ну, я не ведаю, но тут каля паўметра, мабыць, вода упала. Дарэчы, такая карціна назіраецца зараз на ўсіх сажалках. І паўсюдна нізкі ўзровень воды. На некаторых нават крытычна нізкі. А ўсё простое. О! Что там? О, нешта ёсць. О, шчупака ёсць, нічога сабе. О, так, мабыць, добрая шчупака, хотел сказать. Ладно, про ўзровень потым скажу. Про ўзровень. А что тут у меня так фрикцион трещит? Неужо шчупака добрая? Слухайте. Что это? Где-то окунь некий.
Нічого собі, сябры, а гэта вялізны акунь. О, а гэта, оказывается, акунь. Акунь узяўся ў гэтым трыснягу. Ой, гэта да! На воблер. Які добрый воблер, слухайте. А где там мой окунь? А во, фу, я уже испужался, что он утек. Фу. Так, слухайте, ну не такі ж і великі, як мне спочатку подалося. 35 сантиметров. Ну вон, пригожуны мои. Окунек и воблер. Это, до речі, до питання, що на неких певних водойомах може одна принада добре працювати, лепш за інші. Ну ось, засталося ще зробити селфі довольного вудара со своим трофеем. Вот такие, не ведаю, ну грамм 600. Ну, окунь есть докладно, а мой больше. И все. И пошел его отпускать. Пошел. Далеко не пойду, з лодки и отпущу. Туда где взял. За полкилограмма докладно будет. А, який прихожу. Слухайте, ну вот теперь смело можно сказать, что мое первое сажалковое восеньское видео отбудется. Фу. Да, довелося похвалюватися з тими сходами, пустими дзьобунами у початку, але зараз, дякую водянику і моїм намаганням, а так само вашій підтримці, сябри, усе отримовується. Його бачили, де взявся? На самом таким плитководзе. Так, была у меня некая там думка, про сажалки, что низкий уровень воды и здаецца мне, что ён вельмі уплывае на настрой шчупака, прынамсі, да і акуня, драпежнікаў карацей, бо быў я яшчэ на 2 сажалках і клёў там быў вельмі слабы. І здаецца мне, што прычына якраз у такім нізкім узроўні, бо ён там яшчэ ніжэйшы. А яшчэ одна думка на гэты конт про прычыну такой з'явы. Здаецца, і дажджы былі, увогуле у жніўні паводка назіралася, але не было іх тады, калі трэба, вільгаці не было, не было вясновага разводдзя, нічога сабе. Слухайте, так это цікаво, як тільки я починаю розказувати тут про розводдя поводки, у мене здарається дзьобун. Карацей, поводки не было, воды не было, попересыхали крыніцы, а ось гэтыя сажалки, дзе я ловлю, яны в основном питаются якраз таки от крынічнай. Ого, нічога себе. Что там за некий? Слухайте, что это такое там у меня? Так яны, вот эти сажалки питаются не от речек, не от речной воды, а от крынічной. Слухайте, что это такое? Якая дурная рыба. Во бесится. У меня же спиннинг не слабый такие. Шупака, ты чего? О, як носится. Ось гэта да, шупака, иди уже, о, подхватник. Фу, во поносилася. Ничего себе. Слухайте, я тут скардзіўся на шмат пустых дзяўбуноў
и так далее, что у меня были. А ловил-то я на глибині, оказывается, в воді треба було. На плитководді ловить воблером, а не по глибині совуватися. Во, які щупаки там живуть. На плитководді, бачите? І знову глибоко заглянув. Це буйніший за попередній. Це вже більше за 2 кілограми. Ну. А які жвави ви бачили? Ой, як добре. А ви глядите, як добре отрималося. Спочатку здалося, що воблер глибоко усередині пащі щупака. Вона там десь за щелепи зачепився. Але одним тільки гапликом, оказывается, переднім. Ну, і тому во вже вискочив воблер і щупака позирує тут во перед вами. А вон я як усталював тут хутенько камеру. Покажу вам щупаку гиною. О! Вот такая добрая рыбина. Так. И засеклася. Ой, она вот рукой возьму. О! Не вельми ты этой гаплик достанешь ты рукою. Зачепистые тройники гиные. О! Все. Отшапил. Отшапил. Есть у меня, до речі, воблер. Він у іншій розфарбовці, серебристий. Конечно, покуль взяв бенагети, що називається, дочекався. Так мені ж не хочеться його і міняти. Во, такий щупак. Добрий. Ой! Хотел перевернуть его и слухайте, хотел перевернуть его, взять за хвост, поставить вертикально, как правильно, отпустить. И он вот что наробил. Всплесков наробил, меня усього облив тут этот щупак. Я ж кажу, жвавий. Ви бачили? Бачили, як я його виважував? Ось як він туди-сюди носився, мітусився. Да, ось це такий бадьорий щупак, нічого не скажеш. Ну і мене підбадьорив. О, бачите, загомонив худший. Так, зараз такой же тактики буду притримлюватися. Вздовж берега буду рухатися, у трістьок кидати. Слухайте, що робиться? Я ж і не сподівався на такий хуткий дзьобун, бо тільки відпустив того щупака. Тут вирішив криху передохнути і помовчати. І одразу уніс ще один. Ну, це вже невеликий. Але ж все равно заліковий. А мой не, це зовсім щупака малая. Так, отпущу, навіть не буду нічого тут здимати, розповідати, фотографувати. О, ось такий щупак. А, невеликий щупак. Слухайте, вернулся в то место, где зловил окуня. Подумал, что мы тут увечері ще вийдуть окуні. Але не вышли. Щупаки невеликие вышли, зато его разловил и гены спиннинг воблером. Да это у меня только на его, на его я только на верчалке, мабуть, и коливалки ловил. А вот глядите, а вот серебристый. Два у меня засталось всего лишь такие воблеры. И обидві розфарбовки спрацювали. Бачите? Щиро кажучи, не люблю я с воблерами вождаться тут с разными проводками, анимациями. Максимум, что використовую,
Это так званый stop and go. Покрутил, зробив паузу, покрутил, зробив паузу. І коли ти любив і руками ловить, але ніяк рідко спрацьовувала така техніка. А тут вон, як і верчалками хутко крутиш. Так. Але ж буває перехлёстывается. О, глядите, як добра. Сцішыліся і ветрык, і дождь. А гэта добрая нагода, сябры, каб з вами развітацца. Дзякую, што даглядзелі до конца. Дзякуй за прыемныя словы у каментарах. Увогуле за падтрымку. Осень я і так звычайна разварушваюся, становлюся больш таким актыўным, больш рыбалю, больш нават вандрую. А дзякуючы вашим шчырым і цёплым словам, упэўнены, што буду яшчэ больш жвавы. Таму застаемся разам, чакаем новых вандровак і ўсяго вам добрага. О, який окунь пригожий. О, для обіду самої темночі сьогодні. Дякую, окунь. До побачення. Зустрінемося на наступній риболовлі з тобою, може з твоїми більш буйними сябруками. Але ж давайте яшчэ і верш паслухаем. На беразе гэтага вадаёма такі маляўнічы, прыгожы, прытульны лес, што я не мог у ім не прачытаць упадабаныя мною вершаваныя радкі. Владимир Жилка. Осень. О, хараство осенних дзён празрыстых, бязгутарнасць прыроды і спакой. Урачыста полем з пушчаў залацістых прыйшла туга і пала над вадой. А там застыла яснасць даляў чыстых над цёмнай рунню чорнай цаліной. І холад лёгкі у косах прамяністых разліла сонца хваляй нежывой. Наўкол сляды павольнага канання і веліч нетутэйшага маўчання. Прымаю корна сон зямлі азурны, і летуціцца сцішанай душы. Такі ж спакой, халодны і бязбурны, і адцвітанне яснае цішы.